oras. Selamat pagi bata bapenang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari pesta kosta tuntunan bata ganupan. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sugot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Bani panorang sugoton. Bani pesta pardingatan paroni tondimu nama pasingin nabadua hon bani panorang sogoton gok ibagas malas niur hanami boy puho ibagas na horas-horas jana bani nasio ibukah kanami pargoluhan nami tong-tong torangi hampur apa pikiran nami marhite hatam asisa ganjang niarion barang ape nasihol ihor caon hanami makkorhon hasangapon apa hamuliahon bani koranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami colam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyang marianan bani panorang sugot nerion. Nabo isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata sadarion Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Ay matar surat bani buku Pesalmen bindu 104 ayat 30 nama katahon sonon. Anggo itongos ham tonduimu tartopama sidea. Anjaha bayuma rupani tanoon ibahen ham. Anggo idingat kita bani tahun 2000 nasalpu sonai age bani tahun 2020 sada. Sonaha tongon sanggah gajakni pandemi COVID-19 sia. Bue tumangdo lampitah i Indonesia on tapi i piga-piga negara na marujung gulu halani pandemi COVID-19 sia. Toturado hita marsukun. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijado nebata bani panorang na masa ay atap boy sobutonta kejam niay na bata ipaturut buhay jolma marhalanihon ni pandemi COVID-19 siya. Toto ay ma natubuh ibagas apa pikiranta. Tapi ang kunangit-nangit hita maruji-ruji jana ipadopa kita. Pakon rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton gabe cupahan hapentaron mo kita. Bahasa ganup na masa na ongga ilupusi hita. Terlebih ma pandemi COVID-19 siya. Bani tahun 2020 pakon tahun 2020 sada na salpo. Pasingat kon hita bahasa bani tangan ni nebatado tongon hosah ni colmain. Nebatado na manotapkon. Umur ni jolma. Jana nebatado na manotapkon. At tigan jolmain itadikon tondoy humbani akulani. Jana ay mahumani ageba ni panorang sugot niya riyon. Bani pesta Pentakosta. Lamitalar matongon bata bahasa na mambahen asiboy hape ini hita selaku jolma mangguluh mangyani tanoon sedo halani na ijaga hita kesehatan ta sedo halani na cukup gizi na ipangan hita sedo halani bahat buku na ibasa hita buku-buku kebugaran jasmani tapi haganupan ay so na sinobot ni hata ni nebata ay ma halani na dop itongos nebatado tondui ni hubataon. Asi tondui ni nebatado tongon na marhorja ibagas dirita. Mambahen bohita makorjahon makorjahon on jana makorjahon na madear ilobe-lobe ni nebata. Ay maasi bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahado hajong-jongon ta. Itongah-tongah ni dunia on. Terlebih maay bani
tinopa ni naibata. Totu kehadiranta atau pihajongjongan sebagai halak na persaya. Langkah penipita, lahu mangiani, lahu manrajai, tanoh, laut apa haganup isini. Tapi lebih kunjai aima, asimar hitehon ni, tondo na pasing na manggoki pargoluhanta. Hadir hita, itongah-tongah ni dunia on, ase lambin roh bayuni dotongon, bohini tanoh on. Artini ay iberene batado hubata tanggung jawab. Tandani hita ay ma nadop igoki tondoy na mapasing. Asimar hitehon ni sura-sura ni hurta. Asimar hitehon ni ginoparta. Asimar hitehon ni horjata si ganopari. Barang ahape nasihol iorjahon hita. Ipataridah kon hita matongon partisipasita. Atape pandiloon ta itongah-tongah ni dunia on. Bahasa sanggah tondoy na pasing tongon na mambubahon pargoluhanta. Tondoy na pasing tongon na mambubay hita. Ibagas pargoluhanta si ganupari. Ijay matongon hita. Tardilo laho mangalola rosi patorsahon lingkunganta. Patorsahon tinopa na nyondoskon nine bata hubata. Sonaha ase dunia on. Gabi yanan na sonang bani haganup na tinopa. Sonaha ase tanoon. Gabi yanan na sonang bani haganupan suan-suanan. Sonaha ase tanoon. Gabi yanan nadame bani haganupan bangsa. Halani aima ase maningon dotong hita ibubay tondoy na pasing. Ase buhi na baru, tanoh na baru, atape dunia na jinges, iyanan na dami, iyanan ni hagalup na tinopa matongon, tanoh na iyan kon hita, sadokah goluhta, halani hujay do hita tardilo, ase ija hita marianan, lampitah kita dapotan pasu-pasu. Tapi dapotan pasu-pasu pakon pinahan, dapotan pasu-pasu pakon manuk-manuk, dapotan pasu-pasu sonay age suan-suanan, apa tanoon rosi langit pe torang tongon pataridahkon patalarhon holong nine bata na totap manramotkon hita jana pasirsirhon hagoluhan bata martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan, bani hatamu. Nadop pasingatkon hanami hamdo tongon Bapa. Nadop manongoskon tondimu na mapasingin, ase marhite tondimu na mapasingin. Gabi bayu matongon parguluhan nami. Ase porini petongon bani panorang nasalpu. Lambit idah kanami. Porini pe gue halak nadop marujung gulu pakorhon ni pandemi COVID-19 siya. Tapi maningon boydo idah kanami humbani hapor sayon nami. Bani panorangon. Totap do bilangan ni colma na adong iatas tanhon. Haganupan in. Pitahalani na do parlobi itong osam. Tondumu laho paguluhkon hanami. Ay maase. Gogoh di tondumu na mapasing in matongtong iya jamkon hanami. Lao paturehon. Lao patorsahon, lao pajorehon, ase iyanan ijaka nami tading, gabi iyanan nasonang, gabi iyanan nadame, bani haganupan na tinopa, sonay age, bani haganupan colma. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami colam rapa kontong ko namion. Amen. Jalohama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata bapa. Apa parsauran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapinang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marpesta Pentakosta tuntunan mahita. Bani
panorang sugot ni riyon, jana totap ma humani, tondo na passing, napabayuhon parguluhanta sa ganjang ni Arion. Shalom!